خاطر وابتغوا الیه الوسیله ونان یل خدای سکونه رجوع کردن وابتغوا الیه وسیله څنګه هستش بهترین وسیله دعاشون رو ممکن یادی که هین تطمئن چه خداوند متعال است فرمان خدایا یمو علاوه چین میں کان اگر میں پتا ہے یمن ائمه یم امام چم یم کیاش ونان صادق معصوم چم اگر میں پتا ہے یمن خود بہتر کم وسیل چھ بدم حق تمے شفیع قرار اما یمو خود بہتر وسیل زان نہ کہن استش تنها امید کیونکہ یم چھ حجت خدا حجت اللہ چھ ولی اللہ چھ استش یمے بیٹھ آسان امید توے چھ ہمیشہ یاد کران یمے چھ وسیل قرار دیوان خداوند متعال سندس درگاہس مز کیونکہ یم چھ قریب بند یم خداوند متعال چھ نزدیک بند اش یہندی واسطہ دیوان و یہ ذکر مصیبت تہ تقریبا امی خاطر آسان اما ام برہ کہ یہ ذکر مصیبت عرض کر اس سون نائب امام حضرت امام خامنئی شہید آو کرنے یہ کیفیت یس آئی ون پہ میڈیا پہ گھرکیو وغیرہ ونان یمن یت کن یم شہید گئی یمن تہ ز بازو قلم آمد کر یمن ونان علمدار یمن ونان کہ یم انقلابک علمدار و یم یس یہ علم یم کرن یم امام زمان اجل اللہ تعالی حوالہ و تمسی علمدار سن پہ آئی یم شہید کرنے اس اخ علمدار کربلاس مز تمس تہ آئی بازو قلم کرنے میدان کربلاس مز دپان اخ زمانہ ووت یل ساری انصار و اقربا امام حسین علیہ السلام شہید یار ساری شہید آمد کرنے یم پن خاندانک علی اکبر علیہ السلام حضرت قاسم علیہ السلام یم ہم ساری شہید کرنے ات جناب عباس علیہ السلام فقط باقی روزمت دپان ام برہ حضرت عباس علیہ السلام واریاہ لٹ اجازت روٹمت امامس کہ مے جنگ کرنا اما امام تمن اجازت دان کہین یل یم ساری اصحاب و انصار خاندانک یم جوان یم شہید کرنے یہ حضرت عباس حضرت امیر امام حسین علیہ السلام نش و اجازت رٹان پہ یم سات امام فرمان یا عباس میان سپاہ سردار ای میان مولا سپاہی کترون یت بہ سردار اما امام سن خاطر یہ واریاہ سخت آسان حضرت عباس علیہ السلام دی اجازت اما ایک من پران دپان ام برہ کس جنگس نیرک یمن معصوم بچن ہند خاطر تریش اند حضرت عباس علیہ السلام روان گسان اور اتس کن ات لشکر اس رش ووت فروغس یل امیر المومنین سن شیر وچان ات شگاف گسان حضرت عباس واتان نہر فراتس پہ تم گسان آب تلنے یل تھی وچھو تیزا تریش تمن پانس تیتیا تشنہ دہان تم یل تم آب وچان یل کان تشنہ آسان یل آب وچان سہ گۄڈٕ پانس تریش چوان دپان یل حضرت عباس علیہ السلام آبس کن پہ کھسان تم آب تلن اما اے عباس نا شرم یوان چون مولا آسہ تم سن بچہ آسان سہ کت کن چکھ پانس تریش دپان یہ آب تہ واپس تراو مشک تلان خیمن کن روان گسان یہ لشکر ظالم یل ملعون لشکر یہ شگاف گمن دپان یم بیٚیہِ جمع گسان یم واپس لوٹنچ وتھ بند کران اتھ مز اکھ ملعون یوان اکہ نقل پتہ تمن اکھ بازو قلم کران یم مشکہ آب دِوان بیٚکِس اتھس مز
يبازو تشيمان كلام كان ومرت وادي حضرت عباس عليه السلام صوميت كي آب وادنا يتمن تشنا دهان بطن معصومن اما اسم الزمان اختیر چیمانت مشکل انسان چیمس یہ امیدی کسان ختم وشن پتے حضرت عباس خیمن کن نیران تتی شرکان سیعلم الذین استموا ایمن قلیل